Tun trum chu India le China inkar nuclear deployment chungchang te akai hnoi te kan puang don ani voin hi tawmir thla ni som paruk thole ni ani China chuan nuclear man masak lo policy anod re a India laka nuclear missile mang turin nei buat sai Delhi hian engtin nge a chan le tang India chu me ni som pakhat atanga som pathum sangkha zakwa som ko pariat kha nuclear ral thuam nei ram chakalo ni ta a khami nu kha nuclear detonation rang a nei chawa heram hian chuti laya sakti tes anti chu kumsom ni pangat linlom na tuna hian a hmang ta me kani mase India hian nuclear thurin doctrine chiang takanayem ngaiven tak chu ni kumsang ni sompali in thlan puya ta na an manifesto a Bharatiya Janata Party BJP chuan India nuclear policy chu ennon le antiama mase kumko chung thunei na changma se Narendra Modi kai hroi BJP sarkar chuan hetiang hian ma alatalowani kan nei tak chu draft nuclear doctrine ani a August ni som pasari sangkha zakwa som kwa pakwa a chuti lai National Security Advisor Brajesh Mishra an ati chua khani kha draft chungchang kha soifiana thren khat chu January ni li sang ni pathum khan chuti lai Cabinet Committee on Security Service in a press release mangin mipuita hnena an puang ani kha chutiang chuni se BJP manifesto chuan heti hian lo soito a Atal Bihari Vajpayee hun laya India in nuclear program chungchanga strategic gains anei te chu Congress in ati chheveka kan ngai poimo ber chu kumzabi som ni pakhatna India rampum huwa phlok na tur policy siam tur malak na thar bultran ani chu ala ni reng bokani ti in chu manifesto atar landan chuan India nuclear thurin chipchiar taka zirchiana tunlai har satna te nena in mil tura siam thatle ti tharte geostatic realities danglam zel nena in mil turte rin tlak tak minimum deterrent vannun rengle India rama indigenous thorium technology asum involved te mase achunga BJP thutiam chungchanga hian tun thlengin engma la thlenglawa tuna India draft doctrine hian tuna kan sei tur thil poimo tak te hi akengtela ngun tekin lo ngai thla ila nuclear ral thuam chungchanga India thuthlung poimo then khat India chuan minimum deterrent rin tlak taka siamanga chu avongnung rengang nuclear ral thuam nei lo ramte laka India chuan nuclear ral thuam hmang don lo nuclear ral thuam hmang masatu zoka India chu atang don lova mase aram chunga emo khoi muna po India sipai te chunga emo nuclear ral thuam hmanga bei kan ni chuan avoi khatna tan nuclear phubalak na chuna sa takani ang a bei tu chunga pum theilo khopa chiat na thlem tura ro man na siamani donani India emo khoi muna po India sipai te laka biological emo chemical ral thuam hmanga bei puithlak na lian taka omani chuan India po nuclear ral thuam hmanga phubalak theina option nei reng donani India chuan nuclear le missile kai hnoi thil le technology thon chua chungchang khautakina thunun a control chunjom zelanga fissile material cut off treaty in biakna telanga nuclear test ti top dan po azom chunjom zelang India rama nuclear command authority te hian political council le executive council la oma Prime Minister hian political council a kai hruaya nuclear ral thuam man phalna pe theitu pol chunani National Security Advisor chuan executive council a kai hruai thonga nuclear command authority ina thutluk na an siam tura phalna pe a political council in thupe ka pek te chu a hlen chuak bokani heta hian hriat tura oma kumsang ni pathuma soifiana peka khan kumsang kha zakwa som kwa pakwa a thurin doctrina khan in thlak danglam na poimo tak pahni siamani thurin doctrina chuan heti hian lo sei to a India le asipai te chunga nuclear beina engpo laka thungrulna phubalak na tur nuclear ral thuam hmanga thungrulna chulian tham taka kalpui thayani
kumsang ni pathuma soifiana chuan nuclear hmanga beipui thlak masatu laka phubalak ne chuna satakani anga beitu chunga a beitu chunga soifia theilo khopa chiat na thlen thei tura ruam man na siam turani heta hian massive ti thumal da belani hei hi ngai poimo tur ni inan soi kumsang ni pathuma soifiana thil ti danglam poimo pani na chu India in nuclear ral thuam hmanga phuba alak theina tur scenario da thar belani a chu biological emo chemical emo ral thuam hmanga India ram chhunga emo khovel khoi mun po India sipai te beina omin chu tiang chu nuclear select theani donani tuna kan soita ka tanga lo lang ta chu India ram nuclear ral thuam din mun kumsang kha chu ko som ko pariata official nuclear ral thuam nei ram ani hnuwa Vajpayee sarkar chu ngai po khan in thlak danglam na tam taka manani India think tank lar tak Institute of Peace and Conflict Studies IPCS in kumsang ni som pania lo sei to angin sarkar rang tale an throi tu te chu hun local zela anin thlak danglam thina tin an hun ton le din mun te chuan an ram nuclear thurin te chu atul nia an hriat chuan an ngai to non le thin en non le siam tharte chu tiang chuan anga ya chu tiang bokin India po hian in thlak danglam na nei kan nuclear thurin kan tia hian har satna om thei then khata oma claim te han soifia te ang pakhatna chuan Massachusetts Institute of Technology ya vipin naranga thu soyangin India hian primary strategic adversaries panni China le Pakistan laka credible minimum deterrent tanei thelawa China ina siam force structure le nuclear modernization atumna le primary strategic center omna mun chu anram kho saklam hlataka India ram ri atanga hlataka ni chu tianga ni awangin India in China laka deterrence requirement amamo chu Pakistan lam hoya nuclear man amamo tur aya tammani tinani nuclear warhead tamjok deployment modes le kap thui theijok te amamo don India chuan LAC a China epnan strategic new ka deploy nuclear command chuan hemilama thokthra te citation an hlan kumsang khazakwa somko pareta program nuclear test nei hnuwa India rama strategic force command FSC din ani atang khan New Delhi a hian nuclear ti thumal hi man khaplatani Operation Shakti kumsom ni pangatlin lomna pualin India Ministry of Defense MOD chuan kumsang ni somni pakhat atang ni chunga Strategic Force Command in exemplary performance anei dan tur thu chuan siama chuti lai chuan India le China chuna sa takin anin nial hei hiramri boy make line of actual control ani Ministry of Defense a press wing DPR Department of Public Relations chuan karmasa me ni som pakhat khan official thu chua siamin Chief of Defense Staff CDS General Anil Chauhan chuan Strategic Force Command chu enton tlak takani awangin CDS unit citation awata penghe Strategic Force Command FSC baka hian tri-service unit le establishment dang pani para special force unit le College of Defense Management Secunderabad ami tepo CDS award hlanan ni CDS unit citation award hi kumsang ni sompakwa Armed Forces atho hona le inpum khatna ti punna tura Office of the Chief of the Defense Staff CDS din ani hnuwa nei thinani Strategic Force Command FSC hi Tri-Service Nuclear Command ani a kumsang ni pathuma India Nuclear Stockpile enkol le enkol tu atana din ani a Indian Army Indian Air Force le Indian Navy a officer le personnel te anni a anni hi service rang atanga hun engemaw chhunga tana po pen debutate anni Commander-in-Chief 3-star General hi service pathuma tang hian rotational basis arwat anni a tuna hian India hian tri-service command pahnian naya pakhat chu Strategic Force Command FSC bula Andaman Nicobar Island ANC te anni Strategic Force Command hian Prime Minister kai Hroi Nuclear Command Authority noya direct in na anthoka Defense Minister le National Security Advisor NSA baka hian Service Chief pathum te hi an member vekan ni
Strategic Force Command Headquarters le chuta thok officer te mipuya puan tam an ni ngai lawa an insignia po hmu tur tam lo. Insignia hi tri-service emblem ani a. Crossword pani Indian Army te ni in, Eagle hi IAF IO2 ani a. Anchor Navy te IO2 ni in, Sanskrit mato Brahmana Amitran Kismoni ti ziakani. India hian a nuclear stockpile chungchang hi a soi chuak ngai lova. Masai kumsang ni somni pakhata Stockholm International Peace Research Institute Sipuri report ina atar landan chuan. India hian nuclear ral thuam ja somnga paruk bor vela neya. China hian ja thum somnga. Pakistan hian ja somruk panga anei thung. An report za chia hi an nei don ti na ni lova. India hian a tak chuan engzat nge akolang hriat ani lo. Khovel ram engmai nan nuclear policy emo ral thuam emo chungchang hi tlang thang takin an puang chuak ngai lova. Strategic Force Command hi kumsom nikalta atangkhan lo to a. India ram Nuclear Non-Proliferation Treaty chungchanga le khabu edit ton na yan chuan. Strategic Force Command chungchanga operational details chu puan chua thayani lo lain. Zuam omakan omlo na turin mel mate hne na thu cha pek fo ero angai ni ina soi. Kumsang ni somni pakhat ni khan India chu no war no peace situation a oma. Galwan Valley nuwa Eastern Ladakh ramri buena mek line of actual control LAC a chuan. No war no peace situation ve thung. Chumi nuwa chuan Asian nuclear rampani te in lei chin na chu. Ramri buena mek LAC a chuan dan pa ngai lo takin thil la thleng chhota a. India le China te pani hian Eastern Ladakh LAC a sipai si nga velan da a. Chu mechanized force, artillery gun, fighter jet le missile naran ba ka strategic weapon te po an chop hialani. India hian akni series of land-based ICBM intercontinental ballistic missile nei hi nuclear warhead KM sanga atanga sangriat thlenga phur thayan ni a. IAF Rafale le Mirage fighter jet te hi nuclear ral thuam keng thai fighter bomber anga India na yan ni. Indian Navy indigenous INS Arihant submarine chuan K4 ballistic missile KM sangthum zanga kap thayan nei to a. Tuna chuan India nuclear triad chu peifelani ta. Tui khomol boruwa katranga nuclear kap chuak thayani na chu India chuan avongnung ta mekani. India chuan mai ni som pakhat sangkha zukwa somkwa pariat khan Pakistan ramri bula Rajasthan Thar Desert Range sa Pokhran Field Firing Range sa nuclear test anaya. India hian vain test voinga anei to a. Khovel Sarkar US le a Intelligence Agency CIA point India nuclear test hi anti-top theilova. Shrek na tam takapal tlanga atuar chuak to bokani. Test hlotling tak an nei dona India Army Engineers Regiment ina Raisina Hills a court an thon chu White House a chimta ti ani. Raisina Hills ti hian India thunei na sangber. India thunei tu sangber ta chen na. President of India chen na. Prime Minister Office le South Block te po a huam telani. He court message mang hian India chu nuclear ral thuam nei rama puanani ta ni kha.